Adofo ashefo yema obi biara akwaba deba attention TV so me say subscribe like and share na yenko yeni mediane Gloria Sika nene de yedi mwira obi kan na some spiritual realm ne yedi mwedre ne you know ene eye prophet 99 abeka mensa ewa ha menene betwe nkomo emu wozin ankatankata bia na bibi ha obi hye obi say abranti ababa we mitimu sa spiritual marriage ha ne no kra no yebe bisa no esifa efa hin eye efri hin na eba na eye abaifo ene ware nkrofo wo hu anase yensu ana yendua wo de me kasa nche yenko ne nkoje for a quick commercial break yeba to us. Mesama o akwaba biem deba attention TV sena medika kan ye no prophet 99 abeka yensa ewa ha aye ne betwetwe nkoma efa spiritual issues ho nti we de me say mumbre bibre yentwen ben no na enkomo no yefa enhase asafo mema akwaba ajeso ba might say nyame adom eja ye timi spiritual marriage wo ho ewo ho pa na eba me say no bitimi nya spiritual marriage na ma ya na fi awo mu sesen so ma me ewo ba wiase a fofora nipa obedwale o kwala mmerem no bebi ngengengen no sa ne pa na timi mo spiritual marriage otimi ware o so timi hu ani onyam won say sa kwala da ne ma me yema ba efo bi ehu ni star bia no behu the star is Yakopon pe our do to mammy yem or no nim say wo we are what I see na near bema bear for behu say what down mammy yem by for behu say wo ebi oketen unyam say bushon behu say oketen unyam say a won behu say wo a wo ba no say na crown no this say bia wo mammy kosere wo nyi okosere nyinsen no e baby eduro so so ko sranyi sane fi baabi bi on sa wo fone bi wono ma aya na wo awon ye omden emba te no sa no ko baabi na se ya de ma ne se fa dwale yese fa bi fa we fa wase fo so kunu no da be ma na yesa ne we nyina na nyi sen ba ni okom no konfo na okom na betima aka nyi sen no ne daagin sa kwa na oba ono betima aka kwa na daagin se akola we oba daagin o be yese e be ye no crepe pepe so efi nyame na sa akwala no Yakopon timye bibia amfa ho da bi se nyame na ball na so se nyame na maba so wan kwase na fi nyame cha obosa so maba bonsa maba wa okay isio maba mame wota maba obosu maba na so se ni nyina wo nyame nsem Yakopon ama ho kwan yin ye nipa na ye wa wiase nyina enye nyina na ye nipa wo ebi ya busumba ebi ya motiaba ebi ya nsuba asana ye woni panka sa nyame honhom ne den ene tinimu ne nyame honhom tinimu biya no oye bohyeba ema Kristo bania ahonhom ahoro miensa we no omutimi edi emaba because busum biya no ewo kwa efa so a ye de kom ye wo konfo oda isua no ene ye konfo okokom isuase ene ye konfo okom wiem ene ye konfo okom motia na ne okom wiem na ye ogina wiem no wakoma na so ogina asase so onjina wiem ti sem na ye akonfo kom ya but ne chant na o chant na se kom okom no wiem tumfo e fa na wiem tumfo o kan ye di se Bible say Revelation 12:7-12 Bible say epona asase mundue na honhom na obunsa ana Lucifer Satan ahomaso na oye no Yakopon se masom no na mapam no one esuafo ni bi na eba abofo ni bi na eba na abofo no Ewrade say Bible say o bi begu pipomu ena bi begu nsuom e be ka wiem eti pipomu na ni ne ewe eye motia no so bofo ena be ka pipomu ena bi begu nsuom motia no Yakopon na sheda bo mu ntienti asa e bi say eye spirit onse on fa weni ko so ehu no eye spirit se na otifa wani hu abofo na eba na abofo na wo wie mu no
ana se wo heavy wo woni ko se hu omo no e sa na tie e to bo sam so na bofo a ono mu enam ono mu ye adwuma o mo so mo twe akra e wo hunam de mo bo sam eni sa ho no. Okay. Na eja ye to aso no abaifo omutimi ware obi. Ba ye ti wale ni pa wo ewo enem. Ebe obefa so sen ekwan ben no obefa so atima ware obi. Baifo wale obi a senete ohun wani onyam. Ebi otimi na no to so se sister hu ofe. Ati akosu ya obaide ne hu ofe. Ye fa o sen. Ye fa mi sika. Sika da bi odi akasa. Midian no. Da bi bodi akasa. Ye fa me Gloria sika. Bodi akasa. Midian akasa. Enwa no. Okade we da be. Ye fa me abna. Thank you. Ebia na kwala mere mu no wo ho. Se me nantina na me baifo a. Ebia me hu wani onyam se abna. Odi anja gosia oba abna we de me yiri no. O ma me do fa na say joke sa grodi. Ba sunsumu no me no enam say me ndi ma no kase mo yiri no. Usole a beje toffee, beje coins, beje biscuit. Sa coins na me di mo na chop money. Obenyi awie no. Sunsumu no na sa baefo na ono na no ato so no. O ma onwale da. Enti eja na yesa mete ase yi a omo de o ma no to nkwala so dodo na tai waro mu. Yes. Dodo na ye be. Na bia oba na so obi de na no to no so se na wotea no. When you want to me oba fa na wo fa se na wo yire pa de. Na wo ye ne se no so ewo side bia eboa nkwala ne ma ontimi nware no huhuma na se eno so eno ne se wo no wo di bambo ne e paibo de bebo akwala ne ho ban. Nti se maame no etia papa no se bia onya wo oyere na emum oyewu nua ba na se oye bia nya se bia nim enya ni penyina o mtekrema we edu erade anim wo tia na nya se bia nim obetima tia no wan hwe o ni bufu o de bufu betima aya de atia okra ekire hu se yo no watima se ti doli tia ne se nipa ne kan no wo de on kasa wo but obe make sure say de bia no obe bompae ama kwala no se na be ya so obinya tapeda dam se wo soroma so obinya kasa se mena dam se wanu onya na se wo soroma no e bright ejene tebe wo awofo wo maame no ese de bia ese o ma o pa boye di wo akwala no ho se na be ya o mo bia fo na no beto ba so se be wale no ena se be yesu ba so a ono na pa no na no to so no ono agasa no o ma eno da physical obe yi obi ti se bia obi anim ebia be ma bia wa be se o pe a wa mpene o former boyfriend bi anase wona na bia we wu ko n'anim aba no abeda o be ba all right o be sanu piu wa ade be chiwa na o ya sin nyina afo fefe say hold that o nya tinka no nya tinka na se we dey spiritual tinka enya physical wana ga chiro ebi atinka ti physical sa o no bi da no bu ni mo pa mo pepe mo na mo ahu bi da won ene ya na mo dey no sometimes no ye wo be ye die wo ho ene ewo motia de wo ho ene ewo nsuo de wo ho wo be ye ni ba oyi obi enim no benu abeda eti no bi wo so ndai se obi ene na beda ade be che ne ho asai na se be ye obi ene na beda obi so wo so ndai se wo hum be matintin grambi be ma tu se wo hwe ne kwa wo hum be ne ti hu ne be ne nansi ayire no dedin ene na beda eye nsuo obi so otu mu se bodanfo bi obi a waye bodanfo a chesi na atoche ne so ne na beda bosom obi so a waso dai say rasta ma pese bi rasta ma bi afoso ne na beda motia because na se motia de minim se anikan so enim se motia ye ntientia enikan hu motia enikan wa ga cheso hu motia se ye ta hwe movies no mu ntientia movie na hu ne saba motia enikan hu motia enikan motia ye hu my spirit motia oye framawo aso be hu motia sei no so motia ni twem wo ha na wo cross a wa yira kwan we ji esi we ni mesi se ka akwa we mu na motia be cross esi a obe won se edan na wo ha nyina ho ye bush obe se wachi so ye bush tade be hu se unama ahaye abefum ahaye nwurem
Obeso na tia obekwa no sa asa wechi aba wechi obekwa ekwan na wayira kwan edu day ana edu time I say omo bie weni no ye bie weni be say ah na wo ka akọ efichire po no so na oti o oti wa efichire but ya se waso wo sunsun mu woni hunamu na eja obi wo ho a ye tete no ye konfo na ye tete no obeti ane say moti afa no kwatete no eno so ye so ye konfo na se moti afa na adam say busum woni fie busum na woni fie so mo kom moti akom na moti a onkum nipa moti a ohwe moja ba moti afa obi a okobie we ni osunsun no wa kire wa haban ayedisa yale eti omo ye dinsifo omo bo kaso bi ye dinsini a ye wo konfo na we dinsini o dinsini bia ye dinsini obi otita haban esesa yale ene no so ye omo ahoro mienu ye wo dinsini bi so bu wo ho a nyakopɔ na yi hintasem haban ye de e kire no a o de kire ene ye wo nia moti aso ye de afa na o sisa omo moti afa omo no wo sisa agofo no omo se da enye so nit sa adentia so mo de no na ise moti a onzo bi wonu ma omo ye fin onzo bi wonu ma moti afa na ni lifestyle wa anything pese obusu wo honu ma aja na body say on the kind of way but obi anya me hu ti ni mo no dey be person ye decent se ne be ya ne hu beti ama abofo a be ben na on be yi hinta sama che de bia no se no be ti rade ni sa na tie eti konfo ni pe bia moti a be fa ne bia na da me say busum ne wo mu fie no ese moti a e be fa no no be kom sa busum no na se e moti a kom no sana tie e moti a kom ba se nya moti a kom a enu a different way okay ti ye work akom ne mu ahoro yo moti a kom ne wo nsu kom ene ye wo nsu ase kom ene ye wo ewiem kom na eja moti afa obi a omo ye ne den omo odan bi omo de ni kwatene ba bia omo won e spiritual e sunsun na se ne flesh intimate na ho na bi obetima trabato ni hunemu eti se ne obi ewu a na chi ayera what does he ti se ne obi ewu a na chi ayera won so obi wu na chi yera ba bia ne pa ne nam onam different level wiase na onam ho no mo ho nya wiase e hunam wiase o e darkness your light and dark it will call darkness sa dark na okọ no ohono no na chi ti se o ma hunam se na ye na hunam no eti oho de eye baby a owo a I don't know who say na me change no beti ase sunsun no apart from omo kwa na be den obehu omo ha na so sesa ni pa no moti afa obi a ofo de ko baby ono ote na sunsun so isioto ese isioto ba na me say omo baby omo wo no ho so ye quiet also a nice place also kwa when beji say uti be pa sa on tete on tete na omo timi fo bi omo fa na ma kra bi happy esi de bia obo omo timi de ne ko o ma bi ye nyane body da bi say ukọ no ho ye wo da ana say hihye a da ho no ukọ a depending omo no hihye ti on be fa o what you say ebia fa ne se 99 mitwe na pese moti en famia ebia sebio ebia me wani se me ya asra moti abe fami na se fami so a because of say den na me pe the person mo bi mani na mo nkyere me haban yale we esa ana we esa we ana yale we me pe anu aduru we me pe we anu aduru ana me pe se mfa be esa nkyere ni eno no saa no they will come to you o be ba wo nkyɛn o mo ba wo nkyɛn so mo kyerɛ wo so a o mo kyerɛ so na ma nyina na o ba hunam so a o ba ti da ye adwuma but e what time on ba ben e what time bi so ho a o mo men e bia wo kasa o be kan o meba a o be ti o mo ni so o mo no ye den e kasa ba wo form so di a ene waso ba hye rough na ye so form mo betima ye obi bi bone o form so waso ba hye o betima to yale amo wunya anu eduru na ye senye enu gwa so obosa di bene ye obosa ni bibia no heye obosa ne bibia no heye ade ye pa na Nyankopon se Nyankopon be hyiraw Nyankopon bie kwan ama na Nyankopon mo adoma na gift ade a ope no nyame na de se eno na je
obi wo ho a on dance so that is obi ni na beda hu niema bi e kire se was spiritual marriage enso no was spiritual marriage sani pa no be dey hu well meshia lady bi osehwe me kwakanya mesem no 38 years bema ensi ni peda waja se bema ensi ni peda thank you ana obi wo ho a sebasa na mema obehia om nyina no honhom na edu achi no pamu sa mema no matitiri na ebeba no epamu efu nchen ena obi so wo ono a na ye ne ho sa enye susum bi enye beye bi obi wo ne huni bon no osa mememu ebe amitu na misi me pewa o me de me pe asofo awale sofo awale de me ko fasting so ebia no nyakopon se e wo shira ebe me ka se me pewa ka se o bra we de ope life dodo we ko wale na de bia no o de sika nyina ba ko to enku e da sanity wi abo life oh eti e man bi won ma obi so obi besi ni pa se o me pebe ma no ho ofe pebe ma oso wa o sem eti wa na ye ho intano de no sa nem ho ne de ye nka say spiritual marriage no wa na ye no wa na ye ho wa na pam ho crop fi ho because nya wo pe no enya sa na erade pe no ena se ka ye ni se ka ye me ka nya me sem da bi enya me fail maybe dey e ball bo so na ko pe ka na sempa ena me tu a me no e bobo ho wa he it is sanity yo ni pe bi won ma omo na omo ye omo ene woni pe bi won ma ho bone edi omachi obi woni fie busum ene di nachi ene hante no ene se ne niama oh it is wo no ofie beye se beye awalo se nsuo awalo a na se busum wale wa busum ene nsuo omo twe krapa ti se busum wale ani nti na omo twe kra se busum wale na nsuo wale wa o ma wale bema bi wo hunemu ede enka no so ko wale bema bi wo hunemu ka no wala bema no for so a bema no one na adwuma be se isi ka se be basa no jakras one ti de bia na se bema no onkonenim okọ se ni bia basa te basa na wo ba no kwa onye ne je wo because wo mresu na se ni nyema ye basa uja na so pena ne ho yes tenda me se sunsun bi ede eduwachi awachi eni ni bema no si akan na se bosom motia ana nsu ana be fo ware obi a aya omutimi bua nipa na maware no se be fo ware obi na nya nipa na be fo no ware no so ono so ko ware obi a ono so kita ho bone tinemu a omutimi support no e ma ne di yi wo se mo nyina mo ja class 1 mo nya mo wo ekuo ba akomo eti omutimi bua no e ma ne di yi meka ebia obana na se be ma na wonwale ya honhom awale no honhom na awale na etimi bua no ebia onye ska ne niema koyie eniema kosoma no honhom na ono awale no o ma wonwale oba bi enka no ho ebia na wonwale e na honhom awale wo ni timi bua wo nipa na wo awale wo no wonwale ya de different e na meka se wonya wale de ya otimi bua wo ma niema kosoma wana sa obi bia be kama obo de bia be hu skeni ba onya wale pe na bibia e basa na da me se obe chop mo ne mienu ba onya wale ye de ono me se ne nkwan ni oba wale na osusum te de bia oba so be da wie na ho afo obe da wie obe da nya ne bia na ho afo na ono be da se na ono pe ene wadwuma so ekoso waje ase wadwuma ekoso be ye die na ne de se ya de kura be ye de ntimi mwa wo David be ye de se ya de ano de ne de ka ne pa hyemo ba se bosum ne sa nsuo ne sa ne manema we se ne de etimi bua wo ni pa na wo be ma no e wo baabi but onya ko fa ga se kim na oniam se ekofom ne ekofom ena omo anso timi choose onipa ebia wo ware na omope ebia bosom ana se motia ana befu aware obi no ma push nipa bia bana brabom se on wale nipa asma wale nipa asma sia ebia ye be ye de se ne san ebia na san nipa ko so fi se camp
Nti ofiri ho dia omutimi etore bi omutimi makwan the same camp dia obetwa makwan ba se onipa no fi the same camp the same dia no ti go na ye some camp ye me fu ana se ye motia na ye busum ba wo wale mani because busum na wo edi wechi no busum di mechi wale sa etimi yi ba se wo oba ha no wo no se bia o pese o capture me se o di o fi obusum na chi aye e paibo e we chi se o kwa sori se ne mo se o kwa sori akobon pa sa na ma no de na da me se o pese o ji wo fi ho na se o pese o ji me fi sa ho no ti bia no mu te no sa so no me background spirit na me background busum no e na wo de no e be ka bom e na ko atia me no mienu nyina Tuwa awale no so omu guna omu mai ho triyen yo betima triyen ne ebedi kwa na edi na se ebia mu nyina na mu nim na mu wale na mahu na maye madwen se okay fine saa de a ye nyina ye be twa so ye be free baby ye wo no na bia ye hu Kristo nti ye nyina ye free mu na ye be hu Kristo aya no so eda fom se you can say bia wo no e bia wo spiritual marriage me so me wo spiritual marriage a what you say na pese ye fima ni nyina ne say ye pe sofo bi ananya medifo bi obi a nyame hu tinimo a obetima break ye true a break ye true ye pa eno ano no na no san aya da fom a form done the say sofo ne rare man of God and not from sir but easy. What I say? Say so for in said on your fair, then your rare man of God two challenge. Na I say, oh, cause I dear when you're holding on the course. Sir, we're gonna say also no a quonuma, and I also focus on a yali. It me too one. But I say, oh, this sir, Tibianum, then I'm home on the two mopa. Ultimate authority ultimate tia ohun bia obe neno so aya na ensunsun so bia mba asofo no me sa de no so se wo no onya re se nyame hum ti mu pa de a e bia omo attack no manya ometima attack o yire ana oba ba so ye rare man of God wo sunsun ekata o yire no ba so because my take pain so for be ka say me bon pa e man pass me si me koda na dwonka me yawu na eno no aya na ne sunsumu ha eni ntina ye omu hu ne saa no ne sunsumu ha sunsumu ha te wa sunsumu o de ne I say me America me kuma wo ma bi a motia ne ha ana me ko je no aya na me motia na ameta ake me wa Ghana ha e bia na abrofo be ye ne different from Ghana ni oya igbeni ene na anu ade oya igbeni ene na anu na so ne no sa ne man nyina ma me no waja hu eti enyem na metie eti na sa na tie se wo de akoma pa na ye adwuma na nyame so eta wachi wo be hye me so me betra wo be hye me so na say me kasa ma no na me bom pae eti na ye kne edi komobi eta no mo abontin kana me kan say se na so ofo me breast struggle nyame adwuma mu bla bla no me no e manya ni sa nyame adaro masima so dan matom instruments me bibia kama enso me nya so ba bia o me fa bo kwaje be se mo nyame adwuma da me nya bi da ena opo mo ka se we ne nyame ahyira me ena mo se nyame ahyira me ti esa na tie se nyame fro January ni me bi bebre wo hono ma ompre obia ne di odi bai aba me so kan ya mete ye ne say yesi obi wo ho a nyame frɛ na obebre san say wonya breakthrough because asemnua no enye adwuma ketoa nyame afro bi se o ma na ombe struggle yi se wakasa wo enhu adoma nyame de ma wo di se wo enhu adoma nyankopɔn de ma wo na enhu adoma nyankopɔn de ma wo de a so wo adoma nyankopɔn de ma wo no problem asemo so for one more because obi adom or your evangelist say me
odifo or your pastor or semi odifo or so who adom nyame de ma wo but so adom nyame de ma wa that was problem man oh struggle David eja we dey yes so na yes so no can final words na yes so the right ma ka kire tiefo na hwefo nyina ne se ewiasa brabon e na hosa akwa eti no nipa bia wo wiase ahwe wo so yie na ma yakopom ebedi wani mu kan wa brabo mu titiri ma no ye mema no podi ye se etimi di 90 years kwa Abraham nkwapo a ye be ma no ahodi wom etemi wo oba bia odu stage from 33 35 now age achieve from 38 to 40 young boy bi on baka be opelda young boy bi on be super and that me say o ya o messes e ya break no eti mo ma na ya na mo huni bomb na mo kire bema mo pe no mo njai bema bo ho pae bo wawale ho pae hwehwe 99 hwe me kire kwan fa bema no picture fa be kire me se 99 me pa cha odifo papa we so be wale me eti hwe ma me se eya na se nye eya no ka se ye enya ka se nye madu nyame de ma me no eti mo ma ye hwe ye nso yi se na be ya ewiasa brabon e be easy ayede e de amaye before no manie so here mo bi abetima frame ase awale asemo akwantu adwuma bia chesu bia no frɛ perfect 99 me ye pa boso wo akra ha abrekuma e fa agbagina te bi phone man to bia no fra me ye nka ya asem nkyere me because kita madum na me de nam me man kwaje madum fi bosum so 0249 05 02 78 0249 05 0278 nyame shamo nyame kamo nyina mo enu aba nyame so shira of course ba ko abusafo enkomo no ayede na enkomo na ayede nso na meka o se ejuma ko bi ena so yasne ama enne yede ena ejuma di ebrew di na ye Queen Vasti Foundation Queen Vasti samen kan show se bronya ya yedi won tare bi awogu ho ne ma pa bi awogu ho anwu yusu bi mu nse bi mu no fa bedom ye ne fa enkoma enyanka ewusia ene mobrowa no mu so mu se ampa omu edi Christmas no ye pa fresa wo mu bi anase wo niema no ebi aka wonsa na opa maybe ya wo edi niema na bread ya ene frey we ahomatrofo yi so na yensa ebeka no fefefe 0548 302 985 0548 302 985 ufre Queen Vasti a yensa beka enema no fefefe na yenso ye de akoma omo no mo so etime di bronya no afeli iye pa media ne Gloria Sika shout out to my cameraman Biggie shout out to you Macrao